Наяхыга комсомол терилтетин үлете. Орто бonna аға састақ жоңго үксүлерігер, комсомол олохторун бир самай керекердихинен болбута. Комсомол народ үтүүгэстерин ытыктан карыстырга, ага көлөнелер улуу жылгаларын салгырга, үлени таптырга, сер майгы өттүнен чөл, ырас боларга, ине дойдуну таптыр патриоттарынан боларга, мөлүүнүнен жону иппите. Найхы нәһилегер комсомол тәрилтәтә тыһынчы 936 сыллааққа тәреллибите. Бу кемне найхы нәһилегер төт холкос бара. Кыһыл сардаңа, кыһыл буксур, саңа тахсы Чкалов. Бу төт холкоска холбан бир комсомол тәрилтәтә тәреллибите. Кини секретаринен Сипсеп Филипп Константинович кыһыл сардаңа холкос сотчу төлеләбите. Бастыкы комсомолларынан болбуттара Фомин Роман Евсеевич, Заровняева Акулина Давыдовна, Харитонов Иван Васильевич, Гоголева Анастасия Ильинична, Фомина Аграфена Гаврилевна, Сипцев Семен Константинович, Гоголева Ирина Федотовна, Сивцева Ирина Петровна, Дьяконова Варвара Матвеевна, Фомина Евдокия Николаевна, Сивцева Екатерина Семеновна, Сивцев Михаил Иванович, оннада атыттар. Сери иннинääҕэ биремэҕэ найхы нэһилиэгэр партийный тәрилтэдиэн суоҕа, онон маҥнайгы холкостары тәрииге нэһилекки культурный революционы оҥоруunu, хотону дьиэттэн араары, үөрэҕэ суоҕу үөрэхтээһин, оскуолалары аһыы, абааһыны таҥараны итэҕэйиини, хаартылааһыны, эргэ олох хаалынньаҥнарын утары үлэни комсомоллар тәрийэр олохтуур этилэр. Отчетоғы кемнерге комсомол секретарьдарынан Сипсеп Филипп Константинович, Заровняева Акулина Давыдовна, Фомин Роман Евсеевич үлеләбиттере. Роман Евсеевич нэһилекке байынны үөрэҕэ ыытара, обсастованный инструктор эте. Кини аан бастаан кыһыл сардаңа холкоска искусственный семелээһини ыыппыта. Ити кемтен ыла бу холкоска племенной пун аһыллыбыта. Тыһынчы 931 сыллааққа өспөк таңаратын жетин көһөрөн балыктааққа саңа төт класстаах оскола аһыллыбыта. Ити осколу тутуутугар нэһиле кытчаттара комсомоллар көхтөөктүк кыттан, агыя хыйынан оскола тутуллан үлэҕэ киирбите. Сери иннине комсомолка Сипцева Ирина Петровна үйті ыһыңҥа оройоннааҕы уонна республикатааҕы тыах аһыстуотын быстапкатыгар кыттар болбута. Онтон Гоголева Ирина Федотовна тыһынчы 941 сыллааққа бүтүн союзтааҕы тыах аһыстуотын быстапкатыгар ыҥырыллар үрдүк жеске тиксибите. Кени нирее инетиттен арааран итини республика өрдүнен аан бастаан олохтообута. Ирина Федотовна тыһынчы 939 сыллааққа ударник, тыһынчы 942 сыллааққа стакановист болбута. Тыһынчы 942 төрдөн сетте хылларга комсомол тәрилтетин секретаринен үлеләбите. Ага дойду серитигер найхы нэһилегиттен 13 комсомол уолаттар барбыттара. Онтон кыргыгы толонугар сетте уол охтубута. Ага дойду серитин кенниттен олоғу чөлүгер түһери кемигер нэһилекке комсомоллар уонна ытчаттар туох бар күүстерин кыахтарын толору биерен үлеләбиттере. Сери толонуттан төннөн келем баран Фомин Николай Никифорович тыһынчы 904 сетте 4-9 сылларга комсомол тәрилтетин секретаринен үлеләбите. Кени секретарьдир сылларгар кыһыл сардаңа холкос сылгы ититигер үчүгө ситиилердәк болан оройоңа бастыннар аксаанаргар киирере. Фомин Николай Никифорович каста төгүл комсомол райкомун члене областагы комсомол конференциятин делегаты болбута. Тыһынчы 904 ага сылтан тыһынчы 901 сылга дери комсомол тәрилтетин секретаринен Сипсеп Семен Константинович үлеләбите. Бу сылларга нэһилекке культурный, производственный объекттар, клуб, балыга, контора жете тутуллубуттара. Тыһынчы 901 сетте хылларга секретарьдаринен Сипсеп Афанасий Петрович, Парникова Матрена Иннокентьевна, Сипсеп Роман Иванович үлеләбиттере. Бу кемге ымтыгыс тәриллитигер, нэһилекке рабочий класс сабыдыла кииритигер, уонна маҥнайгы механизатор кадрдары, ытчаттар комсомоллар өттүлэриттен иитиге, нэһилек ытчатын бир өйгө санаага түмүүгэ, спортивный үлени ыытыыга, клуб үлетин тупсарыга, суботуннюктары тәрийэн үлелетиге, үгүс өрүттээх үлени ыппыттара актывыс комсомоллар. Ильин Николай Иванович, Петров Владимир Хрисанфович, Сипсеп Иван Петрович,
Исаков Кондрат Иннокентьевич, Румянцева Клара Романовна, Дьяконова Софья Матвеевна, уонна да атыттар. Бехені сылларга комсомолка Кондратьева Дарья Львовна, комсомол областағы комитетин конференциятин делегаты, районнағы комсомол пленумун члены болбыта. Комсомол кин комитетин грамотынан наградаланмыта. Лонниксыт Ушницкая Мария Степановна, нире көрәтчі комсомолка Фомина Татьяна Егоровна, саха АССР үрдігі советин депутаттарынан талылығыттыра. Колкос экономика өттінен бөғіргі өбіті, пермелерге, қону үлетігер, үтчат комсомол звенолар тәрелді біттірі. Производственный, культурный тутулар тутулды бұттыра. Үтчаттар саңа клубы тутулға төхі күз көгіләтші бол бұттыра. Күрәннәк үлекенниттен холкостағы үтчаттар клубка мұстан Васильев салататынан, хорунан ұрыны нергетелдері. Коммунистической субботунниктар үрдіктер әхіннәқті көтіллалары. Комсомоллар нәхелек сайдытығар эннекі көңлі сылжаллары. Социалистической котлағыларға үрдік кербейлері сетеспіттері. Алтон сылларга комсомол теритетин секретарьдеринен Винокуров Михаил Евстафьевич, Коврова Матрена Николаевна, Винокурова Мария Петровна үлеләбиттері. Сеттоны сыллар бұл социализм самый өргөйден турар кемегер, фермалар, звенолар, комсомол терителерин иккардыларгар, социалистической котлағылар, коммунистической субботунниктар, факельный шествиялар, комсомол мунняктара, конференциялар, сүлөттер, тегін бұспаққа боладылары. Комсомол Петров Федор Дмитриевич Ыбысылкыз, уан сәтті сиехін делегатінен талылды бұта. Көқті хүлелі комсомоллар Алексей Заровняев, Василий Парников, Дмитрий Алексеев, Василий Гоголев, кәлін үті үләхет жан бола үмміттері. Отчатағы комсомоллар сүрдәқ түмсүләқ, әппетнестәқ, әйеләқ, көрдәқ нардақ әтілер. Бары бір кей көрдік, үләға өріуге, кығалғаға тәвістен сылжаллара. Ол кәмге школа, производство, вуз, ыңырыннан, осколыны бүтәрәчілер тутус бұтынан холко сүлетігер путевка тутан тақсаллара. Ити үті үгестер ағуғаны сылларға тия салғанан бар бұттара. Комскомнарынан Чириков Анатолий Владимирович, Амосова Мария Андреевна, Лыткина, Колесов Афанасий Афанасьевич үлеләбиттері. Дүпсін найықы сапқостар тәрелленнер нехілек бидді, үтчаты үксән нерге түспіді. Осколаға әлбәқ саңа әдәркән учуталлар кәлән, комсомол үлетігер улахан сәргәқ сүйіні тахар бұттыра. Мария Рязанская салайытынан үнкі коллективі тәреллен әдәрдер клубтан арақпат бол бұттыра. Үгі сұтчат үнкі кәрі әйгетігер ұғылы бұттыра. Найықылар рығыттарынан әрі болбаққа үнкі хүттерінен районға, республикаға әме білден бігірінен бар бұттыра. Оскола веренәчілергер сайыңы үлі сыңылан лағырдара тәрілді біттірі. Найығы сапқо спортқа әлбәқ сетегіленмеді. Манна сөрін көгіләчілерінен партком секретары Дмитрий Владимир Георгиевич, учиталлар Готовцев Дмитрий Пантелеймонович, Сипсеп Евсей Семенович, Мигалкин Прокопий Егорович, тренер Мигалкин Иннокентий Филиппович бол бұттыра. Қайнығар филиалы арыллан, әлбәқ оға қайнығар спордығыр сетегіленмеді. Ол сағына бұл спорт массовай көрімге құбылуй бұда. Волейболға, баскетболға бейгі спортсменнар бұд, өрі иннекі сылжаллары. Спорт инструктордарынан Светлана Константинова, Яков Готовцев, Софья Румянцева тахарылақтық үлеләбіттірі. Спорду үләні тәңі тұтан найығы үтчаттара, комсомол үті сколатын аспыттара. Бастың үлелі комсомоллар ыбысыл кыз кин комитетин бәлелерін кавалердара болбуттара. Петр Гуляев, Мария Винокурова, Михаил Мухин, Петр Горохов, Аркадий Ушницкий, Анатолий Румянцев, Александра Светлана Сивцевалар, Евдокия Наумова, Афанасий Василий Соловьевтар, Александр Пестерев, Егор Гоголев, Афанасий Сивцев, Дмитрий Федоров, Екатерина Сидорова, Ольга Румянцева, Алексей Румянцев, Марина Яковлева, Анжелика Сидорова, Елена Сыровацкая, Альбина Парникова, Дарья Колесова, Матрена Готовцева, Ирина Петухова, Однада Атыттар.